Reality Zadruga 6 startovao je 9. septembra, a na imanju se uselilo 58 zadrugara, što je najviše do sada. Od većih reality zvezda među njima su se našli Maja Marinković, Kristijan Golubović, Jelena Golubović, Lepi Mića, Miki Đuričić, Zorica Marković, Ivan Marinković i drugi. Na snimanju profila pojavila se i pobednica treće sezone Zadruge, Iva Gregorić. Te su svi očekivali da je vidjena u useljenju, ali nje nije bilo. Iva se danas uključila uživo putem Instagrama i otkrila da nikad nije ni bio plan da uđe. Ne mogu da verujem da ste mislili da bih stvarno ušla tamo. Namerno sam pustila da malo mislite, ali sada je dosta. Nikada se ne bih vratila među taj šljam. Ko me malo poznaje zna da je tako. Istakla je Iva, a onda otkrila zašto je raskinula ugovor i prestala da radi na Pinkovom programu. Jednostavno nismo uspjeli da se dogovorimo. I to je to, kratko je objasnila Iva.